Horas janah saloma hubata haganupan Bapa inang kuria nahinargani Tuhan Yesus Kristus. Bani panorangon hanami sihol padaskon ambilan nama dear hubat. Halaniai paima ijalohita ambilan pasadahita mauhurta martonggo mahita. Dame ni naibatama na mengatasi segala hauhuron. Inma napatotap kon uhur pakon pikiran nasyam ibagas Kristus Yesus. Amin. Hita haganupan ambilan bata sadarion aima humbani 5 Musa bindu 30 ayat 10 sada das kubani ayat 14. Sonon ma hata ninai bata. Dohordo hata ai tita nahutonah kon on bamu sadarion seng mapayah tu in bamu anjaha seng madauh tu. Seng inaguri atas in mambahen pala hata honunmu. Ise magatih nami naik kuna guriatas laho mangalop in benami. Ase iboge hanami in anjaha ihorjahon hanami in. Anjaha seng idiparni laut hata in. Mambahin maningon pala hataonmu. Ise magatih nami mandipar laut laho mangalopin benami. Ase iboge hanami in anjaha ihorjahon hanami in. Aido hortumangdo hata in bamu. Ibagas pamanganmu anjaha ibagas uhurmu do in. Aseboi horjahononmu in. Amen. Aima dasni. Hita haganup kuria nahinargan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Adongdo sonon ilustrasi na singkat. Bani sadapan orang iarah kon Yesus ma susiani laho huatas dolok Sinai. Tapi paima lau sede huatas ai isuruh Yesus do susianiai mambuan batu na begal. Ukuran ni saukuran pakon uluni sidea. Ibuan murid-murid mabatuai irik laho sedea huatas ni dolokai. Ito ngadalan lo jaon mahaganupan susian niin. Halani mahol ni dalan rosi borat ni batu siboanon ni sadiaan. Tapi halani dongdo komitmen ibagas uhur ni sedea laho manangihon parentah ni Tuhan Yesus aido asemar pala-pala si dia membuan batuai huatas dolok Sinai. Tapi legando anggo si Judas sanggah itongah dalan sanggah lo jaon susian ai igatih nima batuni na begal ai marhite sada batu na etik bagal ni nasa bagal matani. Ibagas uhur ni lang persoalanon pokok ni daskoli iatas dolokai anggoy sukun Yesus ija batuin hupatugah ma batu na ibuan kon. Lampi gadokah Bapak Inang das mahaganup susianai pakon Tuhan Yesus iatas dolok Sinai. Lo jaon masidea anjaha lohean. Lampi gadokah isuruh Yesus ma susiani membahen batu ni sedia ai hulobe ni naheni sedia. Dokosyai martonggo ma Tuhan Yesus janah merubah ma batu ai gabi rudi. Marhite honi ai bosur mahaganup susian ai halani
batu nokan merubah gabiruti janah ukuran ni sarupa pakon batu ai. Bosur masusian ai mangan roti. Tapi lain do anggo si Judas. Halani batu na iboani pitah sa ukuran matani na saido hasa roti ni. Ujung ni seng bosur si Judas. Lohean zanah kecewa ma si Judas bani panorang ijia. Dokosyai Bapak Inang, sa minggu berikut ni iarahkon Yesus mahoma susian ni ai lau huatas dolok sine ai. Janah paima sedia huatas tetap do ipodahkon Yesus ase iboan susian niai batu sababgal ulu ni sedia. Ibuan sedia matongon batu ai, tapi satorapon pulik do anggo si Judas. Ibuan ni mabatu na bagal. Ukuran ni janah borat ni 4 hali humbani ukuran ni susian na legan. Ibagas pikiran ni adong sada motivasi. Dasoli iatas dolokai roti kumasi bagalan humbani susian na leganon. Halani au membuan batu natang si bagalan. Aido sa sitong ni motivasi na adong ibagas ukur ni si Judas membuan batu ai. Tongon lang pigadokah das mahaganup susian ai iatas dolok sinai ai lohean janah lojau. Tapi Bapak Inang sanggadas sedia iatas dolokai seng iubah Yesus batu ni sedia ai gabiruti. Halani doma ipasirsir Yesus hubani sedia ruti iatas dolokai. Sasitong ni humbani ilustrasi on Yesus sihol mangajarhon hubani susian aset taat. Ahana iparentahkon Yesus maningon sirsir do sedia makorjahon na iparentahkon ai. Sasitong ni hita pesonaido bani panorang on. Susian zaman sonari on maningon tetap do hita taat setia hubani parentah ni Tuhan Yesus. Janah ketaatan taai ipataridahkon marhite nasir-sir hita makorjahon parentah ni Tuhan Yesus. Aido Bapak Inang ase bani ambilan taon pe si Musa memodahkon bangsa Israel ijia ase tetap taat bani titah pakon parentah ni Tuhan ni naibata. Ahado definisi ni taaton. Jana sonahado landasan makorjahon on. Taat ai Bapak Inang maningon do ihorjahon marhite gok ni pikiran pakon gok ni uhur. Artiniai ketaatan bani hata ni naibata lang pitah marhite pamangan tuma. Tapi ketaatan marhubani hata ni naibata aima marhite nasir-sir makka goluh konai ibagas goluh siganu ari. Onma podah ni si Musa hubani sedia. Halani bani panorang ai bangsa Israel lau menuju tanah Kanaan. Totu bohal ni sedia aima maningon sirsir do sedia maka guluh kon hata ni naibata ai ipardalanan rosi agedas ihuta Kanaan bani panorang ijia. Maningon ipataridahkon ihaguluhkon.
halani aido sasitong ni identitas ni bangsa Israel. Halani ay Bapa Inang hita haganupan, si Musa mengajarkan hubani sadea. Seng adong alasan ni sadea lang makorjahon hatani na ibata. Halani halani sasitong ni hatani na ibata, titah ni na ibata, doma ipaondos na ibata marhite Musa. Isurat kondo ay bani batuin. Boy ibasa sidea, boy iarusi sedea, janah dohordo hatain bani sedea. Jadi seng adong alasin sedea nama katahon, daoh do hatain i atas langit, daoh do hatain i di parni laut, langboy maralasan bangsain, halani doma ibere na ibata hatani hubani sedia. Dukusyay na paduahon, naibata marhite Musa, marhite nabi-nabini, marhite malim, ipaondos naibatado hubani bangsa Israel, nabi pakon malim. Sidiaon ma napatugahon, pakon na mangarusi hatani naibata hubani bangsa Israel. Halanyay lang boy maralasan bangsa Israel, lang makorjahon hatani naibata. Maningon do ihaguluh kon ipataridah kon sidia. Tutu dasar ni Bapa Inang ay mahalani na ibata sa sitong ni doma paluah kon bangsa Israel. Hinan zabolon do bangsa Israel. Tapi itarik na ibata do sidia masuk kubani persekutuan pakon na ibata. Halani doma bersekutu sedia pakon na ibata. Maningon sir-sir dosa dia makaguluhkon titah pakon parentah ni naibata. Aido asesasi tongni bani 5 musaon antara haporsayaon pakon ketaatan aima 2 hal nalang tarsiran. Halak na porsaya maningon taat. Halak na taat maningon do pataridah konai itongah-tongah ni guluh ni marhite na makaguluh kon hata ni naibata. Dukusyay na paduahon Bapa Inang Musa patugah kon hubani bangsa Israel adong do pasu-pasu ni naibata hubani halak nasir-sir makaguluh kon hata ni naibata. Nini bani ayat siyah ihatahon dosonon. Jadi marlobih-lobih maham tupakon ni Jahoba naibatamu. Bani haganup horza ni tanganmu. Bani boras ni boltokmu. Bani panggargar ni pinahanmu. Pakon bani gogoh ni tanohmu. Aima pasu-pasu na ipondos na ibata hubani halak na sir-sir makaguluhkon hata ni naibatain. Janah marhite teks on homa boy iarusi hita pasu-pasu ni naibata ay lang pitah duit. Tapi buedo pasu-pasu ni naibata ay gogoh kesehatan, pangarapon, pengharapan, kekuatan, rosi haluahon na ijalo hitaon, ay mapasu-pasu ni Tuhan na ibata. Halani ay ma ase maningon margogoh ma bangsa Israel in, makaguluh kon hata ni na ibata. Rosi age hita bani panorang on Bapa Inang. Maningon totap do hita sir-sir, makaguluh kon hatani na ibata. Senga dong alasan batalang makurjahon hatani na ibata. Halani dong maipaondos na ibata hatani hubata. Jana dong mahuma ijalo hita kuasa ni na ibata ibagas hatain. Maningon sir-sir mahita bani guluh ta si ganup ari. Makaguluh kon hatani na ibata.
anggo bani Jakobus sada ayat 20 menarik do tumang ijai ihatahon Bapak Inang. Bahwa anggo halak si panangi-nangi pitah do iya. Usi do songon halak napatonggor-tonggor rupani bani sormin. Iboto do adong nasalah bani rupani ay. Tapi sengra ia makorjahon atak memperbaiki dirini bani nasalahai. Usi sonai do sasitoni halak napita si panangi-nangi. Ibotoni do nasalah, ibotoni do na benar. Tapi sengra ia makorjahon na benar. Canah langra paubah dirini humbani nasalah. Totu seng sonai hita Bapak Inang. Hita maningon sir-sir do makagoluhkon hatani nai batain bani haganupan goluhta. Ase tandani halak na persaya aima memberitahon hatani nai bata marhite pamanganni. Meramotkan hatani nai bata ibagas uhurni. Janah makaguluhkon hatani nai bata marhite pambahinanni. Amin. Tuhan nai bata memberkati hita haganupan.